Sebut pidon harga cakar, pidon mana-mana berkelon, pihaban penbet cuai ki kena pakai tiak bet, betul? Kehti pihaban penbet, betul? Bu harga cakar ke ba ki long safe, kamut pihaban pet cuai ke mana kong, pihaban pet harga surroundings ke jampi, showroom sedang pipet kadai harga cakar ke ba biang berpindah CPR. Kindon ki por berkelon ki beri hapadeng surok, ke ba kalak banyak ke kali, minum long ban le CPR hapadeng ke surok. Namar kalak ban jaga accident ni. Ke ban ke pide ban le itu ke ye le ban tan so ya ki patient sha kendong ke ba kham long safe. Dan ni ke pendadon ki cakar ki ba ki riap palat ne ki cakar ki ba phis ngotu ba phila ban ur phila ban mensau. Pet choi cakar ba kham biang. Wan no mues ye kata time sipang tan pendep buat ni cakar ba biang. Phila yo cakar ba biang. Pihak ban shwa hen CPR pide ban call for help kan. Jadi banyak tu saya kibri pet kalau kami ke pat ke bagi beliau ke benang kod eka 108 ni kita don menu pada kibala benang phone sya 108 na phone ni ke hospital na phone ni ke jingarap. Kenang bapi pendum long disturb pada kapor bapi ai ke CPR. Toh. Hadian bapi yu ka pi langsung tu ba ka pila don kam ke CPR. Kemudian pi don pi langsung tu don kam ke CPR. Kebening kau pi dia ban try ban pet ya ka consciousness jong beliau. Kamu beliau datang long responsive ni. So usually ni issue thap naka terpeng ni issue yele ban penki gitu. Dada kilong unresponsive. Pila ban sedang CPR right away. Pila ban sedang no CPR hang ta. Kawai pada kiyong pila ban feel ya pulse. Pulse we feel hang ni carotid pulse hang ni takimdon kidon hang ni hau rang dan ipet hang ni kadon hang ni and this cartilage udon pulse hang ni. Pili ban try ban fine ya pulse. Klaim wat num waste time palat ya ka 10 second. 10 second pile ban fine you pulse la film yo 10 second. Nai wat show, nai waste ka time le CPR bet. Lada film long sure, pa film tikena ba pila ban fine you pulse film nang, ne film nang. Wat num waste time ban fine you pulse. Pila sngoto ba ubreu la yap ler usula long unresponsive. Pisdang bet ka CPR. Toh, ba pisdang ka CPR pi ka babae kan de na syakadang kadiang. So patient ngi don menta sakalang kamban so ngila ban shift na kumto deh ni so patient ulong kumni ngi don sakalang kadiang kani ka pedeng kani ka dei ka sieng ka sieng pedeng jong ni hani na sadap ka ba na shani kan dei ki ribs gitu ki kham jam gini na shani sedang kerung shani ha kini ki kedia gini ila ban kedia. So yele ban ICPR haba piban ni ka CPR di bandai pedeng jangan ka sieng ka pedeng. Toh. Kumno piban pihak ban dakani ka slakti ka banadian. Pihak ban pan ya kani hang ni. Dakani ka wekti pada piban na luar jangan ni kumto. So ayap rap kumto. Ya kani ka wei pibu hang ni pedeng. Toh. Kan long hap pedeng jangan ni kayu maximum force ka jong pi ka de ban hap hakani. Toh. Penbet ye kini ki tembut. Toh. Wat numpen kedor. Penbet ka force ka jong pi ka de ban wan na kini ki terpeng kam de ban wan na kini kam de ban long tu kali nang ni kali ban bet kini so kawan kam ni pidam na ki sengkai ka jong pi to kali ban long kata kat nu ka force kani ka jing kani ka sieng ka jong pi kani ka sieng kali ban ngam 5 cm RNC siapa kada ban ngam kena siapa temu yo pada kedia apa dah ka kedia sieng gini sieng harut ki kedia to henre ngidon kam ban ngam ya kani sieng hadu 1 cm siapa kenang ba ya utu klong senam mila ban ulong ko bangi pom ya utu klong senam kan sekata ka de ka jengmut kini ki sieng kedia kenem lelai kan sa join piang hadian makini ki sieng kidon hakajing sop kan da kedia aru kemlei hadian ki la ki join piang Henry habale CPR pihak ban hadu kata ke force ke klan ba pat kita ba ke riet kat no pila pide ben le ha ka 6 minit 6 pasin haka 6 minit kata ka jin step ke kan ka sui kla nyau wei lai sao san riu nyau ra kan tekani ka wei ka demonstration ka bangi pen i hang ni haka studio jungi halor kumno ban ICPR ti doktor la pen i mentan ba kadang kani ka sieng nani na pedeng te kumai pen i mai ka dei ba kitu ki bala bani haka por emergency hangno kila ban le kani
Te sakawai ka bang kalino fi doktor kani ka mouth to mouth resuscitation. Yes. So mouth to mouth resuscitation kadon lang bat kani ka CPR. Pinahaban de lipocyan kato ka jing pad kanyon na sadam kumto. Pile lipocyan bay ar lai sa san rip nyo pa da shpo wei ka ar ka lai ka sao ka san ka nyo ka pra ka dai ar po pu wei pu ar pu lai pu sao pu san pu rio pu nyo pra ka dai lai po. And then pira ay kani ka chin jang hi. Ta Ra ay ka chin. Play kani ka chin tur. And then breathe. PI air. Kadai kêu kani ka sadam haporo PI air. Kadai tight kani ka lips ka jong pi kadai binong sbak. Pin bat sbak itu kan. PI arsen. Pi put kalau kau put bayi ka balloon bet. You consider this as a balloon. Pi haban put ya kal air siapa akan rung siapa lungs. Arsen PI. Piladap I pi wan biang hang ni beras biang kat sans lipocyan. sa lai po sin. Wan biang hang ni arsen. Air biang arsen. Lipocyan wan biang sini kan suya kumta si kumta. Arsin liposin. Alright. Arsin liposin. Lada don arngut iway idon ialer. Iway I continue ya pom. Oh hadu kataru. Ta shukain menta to pipile e katu. Katu. Tamot nga ngandale kumni mo mene Inyaw lipocyan. Kumtu mo. Right. Ti Right. Kan kumtu. Kan ban hapedeng. Ta. And then piap ai ka force. Yes. Harder. Yes. Yes. Lipo piap kau nartat. lai sao san riu To subo pila poi. ta la poi ayat mo. Kha kundai lai po ta hadin nanti. People at Nashwa. Ta. I'll come from the side. Okay. I'll air. Dadap hisdang biang. Ta kamut Again lipo. lai po. Yeah. Hadin pipile biang. Ngai biang. Now this will go on. It can go on for 1 hour. Kala ban ni. So it's very tiring. Ho. You understand it's very tiring? Ho. It's very tiring. Kan batat ba. Tangi damiru, tangi damiru. tu. No. Masutu kalau Ba ba. Ba ba. Oh. Kan ni ke ba ta kan siya. Kan piabat pengam ya kan ni. Oh, nama labu kerpang ni lah. Pinang ni. Right. Kadi kini. San centimeter per penihar sepak. Ba. Perkat pi namar beli pihak pendek fi kini kum tu. Kum tu. Yeah. Right. Yes, correct. Kum tu mo. Yeah. So what happens is suppose pila le life cycle ni. Ha. Pi change na. So nga wan hang tu, Tengah wan nok mong. pi wan hang ni. Tengah now I do the you. Tengah sa and ay you- beli kum tu. Yeah, pi. Yes. Shu ay le air. Shuai Ti kani beri ka kemut hang ni. Pi aban set. Hap set ikemut. Hap lihat kum tu. Set ya ka khamut, ra ya ka chin. Kum tu. Kum Ra tu. ya ka chin hot sa sa ai. Sapel. So blue. So kata you. So if you have ladadon bun gut kibrio, Ha. ya banyak le keliang namar ka bathat ba. To mentang sagawian kali doktor. Bun sin ki ya kani mentang kali ko ba mai ba de singam tip ki ba kanungut ki ba pendon kam ya kani. Dalam poi pat kamau tu mau resuscitation ki dan ki brio ki bang jua. Yes. Balai. Kadon namar ba kadon kecing salia. Namar ba it's kalalong contact kalau kam dei tang dak keti. You're actually breathing hapo, you know. Kalalong ka long kam long close contact kan. Kibun kibam sultanat banle. Kam lele lada ka pem pis ngau kam lada sibuk ki dei ki brio ki ba pem itu ki be pi kam salia lada ki dei manu ba ki ba hayeng ki jong pi ki ba hajan ki jong pi tie pin dele ru pim das ngau than kan jing salia nei nrei lada pi so salia banle mouth to mouth resuscitation kam don kam banle ki studies ki pen I bala da pi ai tang ya ka chest compressions ngiyo Oh, tanya kan ke chest compression su utu patient ula yo ka jing yarap tang na katur. tang na ka turu la yo ka jing yarap ka kham man toy ban ai ka kamin it is ka kham ba ban le baroar dei la da pi pimla ban le baroar pi le shot tang ki chest compression namar bon hi ki breu chest compressions kim da saliatan ki bon ki ba kham salia hi ya ka mouth to mouth resuscitation tie katu kam da don kam than ban le kam long mandatory Henry ka chest compression ka long mandatory pi dei ban le ba kemudian ada film lah ban ai kan ni ka kayu Kani. continue bet kan ni pinlai don shipongut yang dolan shipongut hadu dathat next hadu ban lawan ka ambulance kat nu pi continue kan ni
Hadu dawan ambulans. Hadu dawan Ke ambulans. ambulans. Te continue ya kani ke chest compression kumbo ya tu doktor ba hadu da kalawan hi ke ambulans mat sa shimti pat maki. Kadai. So kawai pila ban sange lada patient conscious no. Te kendit no. Sukai menta la kendit patient la kendit no. La kendit no. Ta. So menta kala point nak shawai pada pelai bi kala long na kam wai pada kan. Sisin lai kendit ka means utu klong senam jong pi ula restart piang. To. Cái jingle cái long ba klong senam jong pi stop. Cái jingle cái jong pi jong pi try ban restart itu klong senam. To. So dah katu cái jingle cái jong pi ki don ki pot ba un restart la dia ula restart kalau ba pi pen restart dia katu kan. Dia pendala restart dia katu utu klong senam utu patient ula ban kendit piang. Kalau kendit pemdan kan sebalik pira ano pada ish hospital kan. Rano sya hospital. Dala kendit patient kamut rano sya hospital. Da pilale katu kamut la dekat trikam kamut yar rano sya hospital hi. Kawai ka senario kala ban long ba pilawan ka ambulans. Wala ni kampat kaslem kalat ka ambulans pimla pi perkat nga nyera no da kali la jong. Kasi long kata kapor ka ambulans kan po hedin sikenta pinung na ban sikenta pilawan no da kali la jong pi pumut ban ra no i patient ha kali la jong. Ha kapor pi ra i patient ha kali la jong na da i patient idang long unresponsive CPR have continue ha kaliru. Hakaliru. Hadu da po hospital. Ti kamut hapok kaliru kumju hi lada menta lada mendan ka ambulans tes ngubha kitu bara ada kali kendang continue lani kendang penyat baik kani gajing penlek CPR hapok kali. Kim day ban sange hadu banda poi ka professional help.